وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشى من الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Thanian utawi kang kaping pindho saking pitung perkara, yakni dari sab'atun yajri thawabuha 'alal insan, beda petok perkara sekadi magencerna bekal terus mengalir deka manusia walaupun manusia kala ampun berada dalam alam kubur, yakni semarin seta. Pertama yang kita dinto man 'allama ilman, orang semulang ilmu. Nomor dua, au ajra utawa ngileaken sapa si man megili ngilekno naharan ing bengawan, naharan ing kali. Nomor dua, dari petok perkara segencerna terus mengalir dek ke manusia walaupun manusia kela ampun seta. Nomor dua, engki kak dinto megili aing dengan tujuan sopaje aing nikah bisa depak dekah permukiman kaum muslimin dan bisa memenuhi kebutuhan daripada umat Islam. Saya maksud kelaban megili aing engki kak dinto bisa dengan cara, sebagian ulama adabu dengan cara aberi tempat-tempat otabe cara mangken tandon otabe gentong. Sabe ning tempat lebet orang supaya orang selebat sekebadaan arceng bisa ngenom dari tandon otabe gentong saya sediai aing kang kuinge ngenom. Neka gencerna orang tung situng orang sengenom dari tempat sedia akibi sampian menikah, baik sengenom dari bangsana manusia otaba dari bangsana hayawan. Mon sampian makili aing lebat songai ngai songayan pada pak ke tempat orang belumpeng matalan otaba tempat-tempat sebenarnya orang ngalak manfaat dari aing menikah. Neka kencerna tineng Gusti Allah catat terus menerus setiap beda orang ngala aing penikah walaupun sampean ampun sobung umur. Nyediaki aing kang kui orang ngenom. Mone kebaida kajuan Ustaz. Kebaida tombu-tombuan pada karena kelaban sampian matombu-tombuan buan kelak cukan eteer kelaban manusia. Tokuin sabene keng saumpama sabe kelek kakan bi manuk dadi sedekah. Tokui paham. Mon kare kadung eteer bi manuk bi sampean tokuin tak kira rugi. Kan kula nyoro soroto kuwi.
buntu sabun lebih plastik. Badan yang keraton ke sabun buntu lebih plastik. Sop aja mano tak bisa entar. Orang kau bilang beri penakotan. Ayontu dari jauh. Mungkin ada penakotan sebab penakut nak ganti orang atibi. Orang adalah ngak penakotan. Mekili aing kangkui aing kelak keperluan daripada umat Islam. Masya Allah. Aing ini kepada hadirin saya sangat badan kol muljaki adalah sumber kehidupan. Aing nika bisa orang gelak ada erkeng ada aing, ya tapi leten. Saumpama ada kakanan, keng ki ibadah aing, ki keneng ayarap odin. Kalaban aing bisa usaha namen. Kalaban aing bisa tombuan, keng wanda aing sama sekali. Beda kakanan sekejaki bu tombu nama teh, hayawa nama teh, tak keneng sembeli. Mereka nak kaul manjenengan ebri takaran tineng Gusti Allah, ebri aing dari Gusti Allah, aneka sema keluar aing benih manusia Gusti Allah. Sambian cek ngebaya aing secap-cap, tak bisa. Aing ni kemurni kebasana Gusti Allah. Sekeker dari langit, sekeluar dari bumi. Mungkin kelaban alat, kelaban yebor, kelaban pompa air dan macam-macam mah nika saja murni aing nika dari Gusti Allah Subhanahu. Mau tak syukur dak badan aing. Bahkan ku lebih sambian nika dari aing. Benih dari emas. Benih dari inten. Dari apa? Dari aing sambian tibi merengis ke aing. Manusia ni ke dari aing, mereka na aing ni ke bisa maudi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala debu. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو utawi Gusti Allah iku alladzi adzat khalaqa kang wis ndadekaken sapa Allah minal ma'i ndadekno saking banyu ndadekno basyaron ing menungso. Allah Subhanahu wa taala medeti manusia dari napa? Dari aing, benih dari betoh, benih dari emas, benih dari berlian, dari faj'alahu nasaban wa sihra. Dari aing kelak bisa bentuk manusia do kebasana pangeran. Ari dari aing gapir ya masih saya ngocai dari aing. Bada tolang dari aing, bada obu dari aing, bada kolek dari kebasana Gusti Allah. Dari aing bisa ngak sambian nik ke bu. Andi kekuatan bisa mikol, bisa nyuun, bisa nik, bisa alako dari aing manusia nika. Masya Allah. Kebasana Gusti Allah. Dari aing bisa roba anak. Pak Polware aroba dere kempel Pak Polware aroba teking kempel Pak Polware aki ebri erobi Gusti Allah dari aing. Waja'alahu nasaban wa sihra ban dari aing penikah manusia bisa andi keturunan wa sihra ban andi metuah otabe epar. Mun ada aing ada dengan bisanan. Ada aing ada orang andi tretan, ada aing ada orang andi ketoro. Dari aing manusia dia. Nikah wa kana rabbuka gadira.
karena Allah Subhanahu wa taala ni maha mampu segala-galanya, menciptakan basyaran wa nasaban wa sihra, menciptakan manusia, menciptakan keturunan, menciptakan matuah, aneka ternyata dari aing. Sampean mon odik ni situng daerah setede aing bisa bayangaki sampean wudu melarat, sampean mandi melarat, mandi biasa, mandi kene atau mandi raja, oneng mandi raja, mandi raja pada borjaboran king niat tahu apa beda niat tah nawaitul ghuslah lejian nasi agaren mandi raja mondela tak anur ya lah pensiun ya setahun sekalian mon demak engki dari jadi manusia aku lebih sambian ni kayak beri aing bi Gusti Allah biksa ke bayi ateng ada aing di apa sambian tak bisa ateng ni ke beda aing ni ke sambian bisa ateng ni ke sebab beda aing bisa sasa beda aing bisa nginom beda bisa bayang akimun secap-cap Gusti Allah mejer sambian secap-cap sebu odi tapleten sambian sebisa ngelunyok ya karo segi-segi malolo. Masya Allah kebesana Gusti Allah beri aing bi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aing sekekar dari langit, aing keluar dari bumi dari Gusti Allah. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul arda mukhdarrah inna Allah latifun khabir. Anna Allah sa'angkuna Gusti Allah anzala sematoron minas samai dari langit ma'an matoron ka aing. Alat apa sih bisa matoron dari langit terutawa beri tante bi Gusti Allah ondem bu di saocean dina ta ocean engki na bengki beri ondem bisa bayangake ning ondem nikah tante-tante ne bekal beda ocean keker secap-cap demi secap-cap mun paraja ngak cebuk de rem sambian secap-capan ngak pergemon dia tentuar ya rosakap bikin tengah sambian tapi de rem keker aing ni ke secap-cap setetes demi setetes saya keluar enten tak nyap-cap keluar terus karena tak bahaya ka manusia. Mun setoron dari langit secap-cap Masya Allah kebiasaan pangeran iso cap-cap di daerah cerita aing mun pas eseram dari langit ganjor tapi Gusti Allah ki belas ke kaul mancinengan aing patoron dari langit secap-cap te paganjor dineng Gusti Allah mangkene kapun bunyak kekeringan eman man daerah kecamatan Lekok ni kapon banyak kekurangan aing. Alhamdulillah ki banyak sepeduli baik dari kanca-kanca FPI ormas-ormas selain ngerem berapa tangki untuk tretan-tretan pada Islam sebenarnya kecamatan Lekok banyak sekekurangan aing mun orang korang aing luyu dah orang engki odik ning disa sebanyak aing alhamdulillah fatusbihul arda mukhdarrah mulatoron ocean dari langit sabo pada biru kapi mungkin sabo banyak rosak sebab kenapa korang aing sebanyak besen oleh aing jan tukang lo nawa tak bener tang sabo tak melu aing dia tak mendeng aing ke mula ocean rata tak lepele Gusti Allah benian bi ulur wah tak lemele Gusti Allah rata sedih saya beri ocean kapi saben beri ocean kapi bisa bayangaki mun saumpamana bumi setengke ni ketak rubetana bu
Bume saya tengkak bi sambian karo aroba tema aroba beseh bunga demak aing ria. Kokor dari langit semalam sopu bisa tada aing nikah. Kebesana Gusti Ong. Ki korang sokor de rem sambian. Bume ni ke bisa pacol, bume ni ke bisa saka, bume ni ke bisa sengkal bi reng petani-petani. Keng kuat bume ni kah? Ia kuat, ia kempang pacol kempai tamen sambian senamen cekung kecik mare kecik tamen cekung topo tombu tak tombu mau saya tajak bisa sambian cekung ya padahal bumi ni kuat tapi Gusti Allah beri bumi ni bisa tamen mau dari besi nama apa sambian alhamdulillah mereka nak cek ngersulo cek du mai du melolo repot sambian ni kayak beri ocen abi tak ocen asam pet ocen ngoyo asam pet pangeran deh aja yatur beri ocen alhamdulillah mereka nak sambian marasine kemun ocen yang daerah sambian yang daerah lain berasa ocen punan daerah nguling pun berdasar ocen kare gantung ki belum ocen beri ocen sokor kami ngangen beri ocen alhamdulillah tak rang korang beri ocen ni kayak kocak ocen ni kah peparing rahmat dari Gusti Allah insyaallah dalam ayat lain banyak keterangan tentang aing ala kulli hal tugas kaulaban panjenengan asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala apun beri aing ada aing maka manusia ni ketak bekal odi nah orang semekili aing baik kili lebat jalan sungai lebat pipo lebat paralon baik lebat tandon gentong tocuna supaya orang lain mengambil manfaat dari aing sedia ki sambian ane kebekal oleh kenceran terus menerus orang menikah selama orang kelak bisa ngalak manfaat dari aing sedia ki sambian orang buat hebat ni ke senikah pentungan pengkirembong beren telema almarhum ke Ahmad Kusyairi ni ke berde kentong tau neng mangken kang kuy orang ngenom ki Abu Amar tambak rejo andik kentong raja nyediaki kang kuy tamoy ben orang lebet setiap orang lebet esro ngenom esro toju setia tak ada lah tong gendong tak ada karenya menetok sumber gentong dan ku ngaku punya gendong utaking nyaman sumber gentong di megentong sumber nongko karang nangkah ada nangka karo nyaman netok karang nangkah ya syukur alhamdulillah ni keseta je tante-tante kebesarna Gusti tante-tante bahwa Allah Ta'ala ni ke maha kebesar medati siang medati malam badan ampere bada mungkin tekening tengere ampere nemore lah car kacer rengamanto ya tekening tengere bilang tak kepe ada rengamanto setia masih pasaan beda tak ngurus tak kepe nyaman mau tak kepe bentuk ngepek jan ya akal deng kadang ya katok neng bulan tak kepe deki meramen nah marina tak kepe mereng kona bilang keneng tengere nemor keneng tengere nampere keneng tengere bulan tak kepe keneng tengere berarti lah tak ada rengaman to ada bulan pas sabed cek reng pasaan nyara-nyara ya bahaya akatan berkena yang juraki orang makabin ni ke bulan sabel mereka jauh dari bulan pasah cek makabin anan sampean yang bulan pas sebulan Ramadan ni serekaman tanah benar-benar tekeneng teh otek je lah biki nyara-nyara enggak sepor ya kan mare nyara-nyaran sampean aduh dus motor dus deh ya tak kok kini temu cek ngol-ngol seneng tak seneng nyara-nyaran bulan pasar teh keneng cereng lah masa nyara-nyaran cereng bulan pasah mereka najak makabin pasaan mon bisa sabel seneka keneng tengeren mon rengkona yang kena bengki
Nambur nemor apa boleh je gelak tak kepek setiada tak kepek lah ki selamat makin ki bedah tacin ki king tak patut bedah tacin dia lah tacin sapar bedah tacin sorah bedah tak patut bedah ni ke makin teratur tacin je ngocak ngebai tibik lah tahu ngebai bi tibik can mon bilan orang teratur tatang ke ma temur ma lauk ma ada je patang teratur saanya mata cin sorah tacin kutul tacin apa mungkin tacin sapar tacin kutul ngatain nembik rola siapa dah ada ngebai tacin mak tul kutul de je kur pelukur ngatain nembik je rengkona kebenger tenger ija dan tek bulan sore ji bulan sapar ji sa sedekah mun tak sapar tak sedekah king karo kebenger tenger king mungkin mulai tak pateh bedem ponan tacin ngak nikah kemantan tacin merah engki ki buru kula ngakan tacin merah pola pak rok toron tak baju deh lah cak coba penyangkar are ne bine ngidi ngakhir bolan molen kok ngetek kok rezeki Masya Allah terima kasih ilmu semanfaat banyak syukur ke Gusti boda aing kene kebai ngenom kene kebai masak kene kebai sasasa Masya Allah kene kebai kasabe kene kebai mandi alhamdulillah mon pas sambian ni odi ning daerah aing meleh sek ye nom meleh sek kemandi meleh tak kau belakin kayak nyelek melon apa dan sebagainya aing larang we lecek kayak nyelek we tak kau cuma sama ngoyo salake aing ngerang derem meleh tayamum ada mum tayamum meleh beri aing Masya Allah mentermu keteti aing si barokah si nomor 2 dari petok perkara si kencana terus mengalir dek ka orang walaupun orang gila odik ning alam kubur engki panekah orang si mekili tanda kutip dengan kata lain orang seneng beri ngenom ke orang lain mun bertamu beri ngenom racak metaber je makro ngenoman apa sambian kopi napa teh napa eng pote tamu ya to dusan eng pote bela beri ngenom tamu je bu ngeding cerek ra cereng beri ngenom ke campur 1000 Allah tamu yang mulai dung sadung kepelengan apa je beri 1000 bikin eko beri aing pote lah je beri 1000 tina lah langkep impus je udah cocok enar wah ya Hashim bodoh katon ni ka to mana debu tamu je bisa ngeber cekeh bede mahar apa mahar tamu je beri ngenom mun sambian tak beri ngenom pente sepora neki kula tak bisa bedih neka kompor tapak sobung LPG neka pun tengah malam lah iya sepora neki gula larang mangke cecek ceren kelu mun beda tamu coba taberin ngeding ngenoman apa sangi sampean mun merung mataber ngenoman apa lek oh aing pote oh teh manis es teh kopi pesemo pae aromon berung matamu enca ti nama saya tamu tak nginom kopi tak berapa lecek ngebayaki boleh tak langkong gula kencing manis tak nginom kopi ongki tikal pun cek ngebayaki boleh lah kula sini kemon beda tamu terus tamu ya tak nginom kopi karena sakit dan kadang kula ngocak nom tak sakone insyaallah dadi tambah datang ngongku ke compo alhamdulillah Gus cutu kula alhamdulillah penyakit sobung janate reng karo sakone mun banyak ya tambah penyakit ten kake jan kula dadi sampean mun betamu sampean tak enom bae tak kabon sakone tanda kopi enom sakone ni sersa gebe inggih kecuali sampean apa asa mun dapat abari oreng ada erana apa sampean bene berung beri lah mun beri lontong beri mie ada apa perenget tok lah bagi bener nah saya ada pereng ya pada bayi
Tore Gus, tore engki. Tina alebu. Tore Gus pancet. Kakak Nabi apa cung basi raja dek pereng kok ngaku mu keremuan dia. Nyeding go. Mun matamu aja bisa mataber. Engki. Ngebaki kopi mun sampean mari ngeder beri deur. Sene ke Bu Amar ni mun bertamu pasti ada deur. Setiap orang matamu serak boy pasti ada deur. Seneka Habib Ja'far bin Syekhana Segaf Pasuruan guru ya Hamid mohon bertamu ini kan ngebai tibi kau bina akletak edepor eselen tibi sampai terai santri ni kada bu ya Habib ampun tinggal panjenengan panggiin tamu ya tinggal kula senyelen ke gelas sah panjenengan panggi tamu ya kula senyelen ke gelas aja can Habib Ja'far engkau nente Kanjeng Nabi kuaku neng akhirat Kanjeng Nabi ini kemarin nginom dari Talaga Kautsar tung situng umat saya selamat bekal ebri nginom aing Kautsar aneka langsung taneng Kanjeng Nabi senyelen tak nyoro orang lain tak nyoro sahabat tak nyoro peser Kanjeng Nabi selain tibi ni ke akhlak Gusti Kanjeng Nabi sampai ke akhirat sampai ke swarga Kanjeng Nabi ni ke nyelen ka umat tah selain kelaban aing sekocak aing Kautsar inna a'tainakal Kautsar mentermu kepada rasa akina aing telah ke Kautsar amin termuka kuaku ning akhirat sebagaimana kul panjenengan ning dunyah bisa ngenom ning akhirat bisa ngenom telah ke Kautsar amin Allahumma malak Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mun sampian nginum mah esoro akirim salam de aing sebekal eye numah sopa jeung nginum sampian nikah pada bi nginum aing Zamzam hukumah ya ma'uz zamzam yukri ukas salam artinya wahai aing saya nginum sampian nikah teguh hei aing Zamzam akirim salam dek kakek enom lah sambian nginom aing gede nikah aing sebenarnya butol ning compon sambian mun sambian ngocak ngak nikah ya ma'u he aing ma'u Zamzam yukri ukas salam aing Zamzam kirim salam dek kakek enom sambian nginom aing pote ni kepada bi nginom aing Zamzam mulai mangken cecel lagi ya ma'u he aing ma'u Zamzam aing Zamzam yukri ukas salam kirim salam dak beun dadi telo kaleng enom mah bismillahirrahmanirrahim enom alhamdulillah enom boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim enom boleh alhamdulillah dadi enom aing Zamzam ngenom salah manceng tolong ngaku boan ngongong Prabon nginom kada jadi colo apa mulen dia ndok bi dene bi colon sape cek sini kemon nginom cek deg sini kae ki dadi telo kale ya ma'u Zamzam yukri ukas salam nika ijazah dari Al Habib Umar bin Hafidh bin Syabukar bin Salim ketika beliau ceramah mun nginom mah tro oleh kenceran nginom aing Zamzam soro ngoca aing saya nama sambian ni kena gelas ni kah aing Zamzam akirim salam dek kakek enom telo kaleh toju pas paham lakon enggi mun sambian mampu melek gentih atau melek apa sabak ning teranekna sabak ning terasa orang se lebet malenge nomun sambian repot mungkin bode galon jo raja ning galon sambian galon jo raja ruah beri petesan sabak ning teras sambian bok larang berem pejakun karo 10.000 paling seminggu tak ada aing kula saben ngebei kanton ni ka ya dan pontuk ni ka kula ngebei bilan gentong dadi anak madrasah sibuk lempuk kasah ngenom mangken karena mare paving ni ka pas rosak bi digendi nebi napanya mana bi gendong ai kula azam cek terus ngebei pole maren keterangan ni ka insyaallah antar muga dadi ilmu si manfaat tore usaha mun bade tamu beri ngenom mun sampian kebesah agebe kenengan supaya orang lebet bisa ngenom ke sampian kimon bade semua gaya mongko bade galon nah icak bade butol raja ya ada banyak kan
ngalak sebriru ya ada benyan ngenom beri sediain gelas enom ke bermole tak oleh ni kan musabbal untuk siapa ki kan ku ngenom benda kan ku ke bermole dia ke bermole barokah benda barokah berkah kaki berarti dah bukan apa-apa terus ngenom tu tinggal berbutol raja barokah jan barokah nak kiai barokah mata ada kaki berarti merugi mata kor saya enom tak apa-apa kecuali sediaki engak rebu pungkasan marsenekah engki rebu pungkasan korang senapa rebu aki hol neng ba muhajir pagi nek kanto beda aing mulai zaman abah bilan beda aing sakarep je lah ngiba plastik sakarep engkaro beda selang masih ngenombi selang kagak sakarep lah nombi selang dia saumpama beda kentong atau beda galon seberharga engki menta de orang tak langkong kula ngebe tak anu kula perjalanan jauh tak masalah mun yenom halal karena sediaki musabbal kangku ngenom kangku wudu teh kening karena teh kangku yaki wudu kangku ngenom paham engki termuka titik ilmu semanfaat amin Allahumma amin permintaan surat Fatihah khusus aki kangkui sunati hadrai Haji Abdul Ghani terus al Yumi